Halo. Nah, dia mancing terus. Gimana ada kayak gitu? Tarik. Dapat nggak, Mas? Aman. Strek nggak? Jangan rusak lah kayak gitu deh. Bisa lempar tuh ah. Nah. Oh jatuh. Kenapa? Hah? Mana kena batu? Mana? Mana nampak? Mat. Lagi prepare ya? Ya. Ah, lagi prepare. Mana ada kayak gitu di besar-besar? Kejut lah. Kejut. Tu tarik ikan tu tarik terus. Jangan cantik. Yang penting nak tarik ikannya tu. Oh, ya, strike ya. Strike dek. Ada nggak? Oh, tarik terus pelan-pelan. Itu terbalik tu. Buat casting deh, itu spinning.